You are welcome again kuri Twengako TV nk'ibisanzwe reka tongere kugaruka ku makuru y'imyidagaduro. Ubone yuko ari indirimbo ikomeje kugenda ikorerwa ama challenge. Ni indirimbo itaranasohoka ariko ikaba igiye gusohoka. Ni indirimbo ya couple chingsi umuryango w'abakundana bakomeje gukora amateka muri entertainment y'u Burundi cyangwa mu ruganda rw'imyidagaduro. Ubona yuko ari umuryango wa BASLYS FAMILY. Ubona yuko bakomeje gukora amateka bivanye n'imigaragarire yabo uko bagenda bashira hanze mbese amwe mu video yabo agaragaza inkuru y'urukundo rwabo cyangwa se ubuzima bwabo bagiye babamo buri munsi. Tugiye kugaruka ku ndirimbo rero yabo bagiye mbese gusohora bayita KUKIDENGERI. Ni indirimbo ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi cyane gose. Ubona yuko ari indirimbo cyane yo gushimira cyangwa se kwibutsa Imana aho uri cyangwa se aho ugiye gusize ku isezerano yaguhaye. Ubona rero ko ari indirimbo iriko igenda ivugisha abantu benshi. Ubona yuko ivyamamare bikomeza kugenda bigikorera challenge nyinshi hariya ku rubuga rwa TikTok. Ni indirimbo rero ubona yuko igiye kuba iya gatatu uno muryango wa BASLYS FAMILY mbese bari kumwe. Ubona yuko ari kapo nziza cyane andibaza nawe aho uramaze kuba ubabona. Ni umugore n'umugabo mbese umugabo ari we BASLYS umugore nawe akaba Angie. Ubona yuko bafise umwana bamwiswe Pile. Ubona yuko ari umwana w'umukobwa bari banahirutse kumuririmbira mbese indirimbo bayise gakobwa ka papa. Ubona yuko ari indirimbo yabashe gukundwa cyane hari nyine ku rubuga rwa BASLYS FAMILY. Ubona yuko iyo ndirimbo ku rubuga rwa YouTube yari maze mbese kurabwa n'abantu bangana n'ibihumbi amajana 3 mbese na 83. Ubona yuko ari indirimbo nayo yabashijwe gukundwa cyane gose mbese ikorerwa ama challenge menshi cyane gose yabari kuri TikTok kuri Facebook. Ubona yuko ari umuryango mbese ukunzwe cyane gose bivanye n'imikorere yabo mbese kugaragaza urukundo bakundana bo ubwabo byatumye mbese bubaka icyizere mu bantu benshi bagiye batandukanye mbese no mu bikorwa byabo mu bwo kugaragaza mbese urukundo rwabo. So ni indirimbo rero bariko bakeza cyangwa se bariko barishimira yuko barose ikibondo cyabo cya mbere ariyo BASLYS yaca asohora indirimbo gakobwa ka papa. Ubona yuko ari indirimbo imaze kuba iroregwa nabijya bihumbi twamaze kuba tubabwira mu kiringo cyo kwezi kumwe gusa. Tubibutsa nuko neza ari umuryango ubona yuko ari umuryango ubona yuko ukozwe cyane. Ubona yuko bagenda mbese bakora ibitangaza mu rukundo rwabo. Ubona yuko bagenda bakora ibintu bitangaje iyo bavuye ari kure. Tubibutsa nuko mbese haraheze ikiringo cy'umwaka mbese basohoye indirimbo bayise ntirugasaze. Ni indirimbo nyine BASLYS mbese ari kumwe n'umugore wiwe. Tubibutsa neza BASLYS ubona yuko ari umunyempano afise indirimbo nyinshi zigiye zikundwa. Ubona yuko yabitinguye kera kandi ubona yuko akenshi akunda gusohora indirimbo mpimbaza Imana. Ubona yuko bari bagise ntirugasaze ni indirimbo nayo yari maze umwaka. Ubona ntirugasaze nayo ko yarigize ku bantu mbese bangana n'ibihumbi amajana 236. Ubona yuko rero ari abantu bakunzwe cyane muri entertainment y'u Burundi. Ni ibintu bikomeza kugaragara uravye ku mbuga zabo. Ni ibintu byiza cyane. Bagiye rero kugaruka n'indirimbo KUKIDENGERI. Ni indirimbo izosohoka ejo saa 12 z'umugoroba mbese ezo mu Burundi. Ubona yuko ari ibintu byiza cyane mbese n'umuryango usanzwe uba mu bihugu byo hanze. Guys ni mu bitumwa. Ubona yuko uno muryango ari mwiza ku rubuga rwabo cyangwa se ukunzwe ku rubuga rwabo
ku rubuga rwabo rwa Facebook ubona yuko bakurikiranwa n'abantu ibihumbi amajana 345, ukabona yuko kuri TikTok ari ibihumbi amajana 245, ku rubuga rwabo rwa YouTube ubona yuko ari ibihumbi 48, mbese ubona yuko kuri Instagram hariya bakurikiranwa n'ibihumbi 24. ubona rero yuko ari umuryango ukomeje gukora amateka. Indirimbo rero irindiranwe igishika n'abantu benshi cyane abakuzi ba gospel. Je twabonye anije mbi mega speaker Mr. Bwambise anayandi menshi. Reka tukomeze kubana ano mu makuru agiye atandukanye kuri Twengako TV. Reka tubipfurize ibyiza no kuguma mukurikirana amakuru agiye atandukanye aca ngaha ku rubuga rwa Twengako TV. Hasta la vista comme je mbi mega speaker Mr. Bwa cyangise umwerukumbi umusesenguzi umwerukumbi icyamamare cy'ibyamamare. Tuba dusubira mu yindi video.